nirmala ken yam kana san kontin barash me bajeling ke jen gwa seme le ran bana ling alermi go liang mo gwa rama me David yawa David yawa shala den o jen shero do wosh ka kume SPLM ki pin salpa kema yadit jen shore kuma ka SPLM ayo marwai ke Dr. Rengma Chaten Zurgun bana je kula linkel amot kan kono wore rajana bana jen gwa seme di jogo no nene mi jira mi jidit ka jan channel me der subscribe ka der jan yak baka nasen ko kena content na ka jan o de kan tung nore de kan ka linki de kan lere linga tung ne nas bana mandana an chalat ka kwide video yawa bana je linkel ka do badana jene je ka kume SPLM pin salfa kema yadit ka wada ka kume SPLM ayo marwai ka Dr. Rengma Chaten Zurgun ngai konan o te to wandalat ko rodien re wacha kasa Sudan ke jan gwas me ban rach mo ban jelinkel an wala chenga kel ka fay ngwan ron kina daro jan dang re don wan gor jen wo biya jan nyak nasen ko ken ko de lertiti de kan sho mala shu gosnetin gor kon ke de ka woten en wude me jen David yaw David yaw en ran ngaje je lek ketin kon la le de ngai ke je ka jan gwas me ban lera mo ban je chulinkel nyaga je nasen ko ken do badien wo ka ja ka spele mayo ke ngum shelok re kuma ka marai ke salpa ke majadit bana jelinkel ka ngum shelok long mi jena pin salpa ke majadido ka ngucha noko ka spele mayo bana ka chulinkel nono ashirgamen shalin gwasmo en la dan balinga jen gwasme shalade nene shalade no shi yaw David yaw David yaw charoda mat ka kume SPLM IO marwai ke Dr. Rengma Chaten Zurgun chawraj mashajalat chajien ka kume SPLM ka shawa ka kume marwai ke Dr. Rengma Chaten Zurgun ke SPLM IO jena ka kume salp ke yadit ko tega micha lok antama shawa ka kume Dr. Rengma Chaten yaw ram ker micha kona deputy minister ka defense ka kume SPLM IG monyono jen jakona kwade kemendini jen ka kume SPLM IG name IG shere ke in government lo ne de konin chunkel ke kume marwai ke self ke mayadit cha ramkel tin midin me cha kam long midit ko ba ramadan ke widde ka gwasedan antame shi yaw she tiya antame sharoda baraka ka ayo pin Rengma Chaten Zurgun enamo wacha loch SPLM IG she jaga jajek jen jena ka kuma kirma yadit jene kan mote cha tan ka kor gwade she wakam da kene kuma mala kuma marwai ke self kema yadit jene kana gora self kema yadit jene man gwana jen kuma Dr. Rengma Chaten Zurgun ala SPLM IO jene gurken moten konten cha yen chitke me cha ngot cha ya twin ne koron kina dara wir wal badak jene gurken ngoda to gwazame yaw ram kel ka South Sudan Democratic Movement South Sudan Defense Army ke South Sudan Defense Army Cobra faction jen ramkel michimal chaje tan kan self ke mayadi karon kina dara wido walwan ka kor gwasedan me chikan mala mo chikan tan chaje mo ka kom alu ramkel mishu GPA ki Greater People Administrative Area la wajmor leni kan anyak ki kabar chwa kama engo jala kwar ka gwasedan antama me chikan rajedan me chikan mat kan kume SPLM marwai ke self ke mayadi koron kina dara wir wal ngwan ngoda tana kor chit ke mere civil war teten an gwasmo chwa janok ka kuyemo shela no kande koni ne ka lat kona self ke mayadi kan ko kon gor ajen self ke mayadi ka kujemo ajen mi jen ka ba ke SPLM IO cha jalat David yaw ajene SPLM she do by ken cheng tende which South Sudan normal ajene shikan vision ken mission and ande now niam ka je tin la we kula niam ko je jene shaka by self ke mayadit ka kujemo chen la te ka kuma self ke mayadit tatyai ka charoda mat Dr. Rengma Chaten Zurgun ajene kuma kir mayadit te ka deng mudi da kana ki te ka tek tegare kuma kanamo ajene kuma kir tele security
ki gang mi kama ji South Sudan dial liu na na chiang ka tele melele ki tele solution mungun self ke ma yadi de ka self ke ma yadi jala kwer din jana jana chicken mission ke vision ran te ke SPLM chicken ba ka kujemo an baro da bar ka SPLM ayo chawraje mu chejelat jana sharo da mat ka SPLM ayo ke jen gwasme ka madro da tin ka kwimal ka me cha ta ka ron kin dara wi wal badak ron kin dara wal badak ma le cha ta kam Dr. ma cha ten durgon kana self ke ma yadit o ba ko ingin ba jelat kano ba te diala kon tin de mal jaga jabe ba ga la chet ke do be chala ne jeno de je train chet ke de jen la kon a chol unified force and unified force de mi chala nga gwase dan no ba ka train ko ken bikan shugin South Sudan ki buka de mugin South Sudan a shi kume marai ke self ke ma yadi ke shi kume marai ke Dr. Rema Chate Durgon jene chawda mat SPLM ayi won tama ko shenga jeno ngoda gur kan ngodi alde konde cha tan ni ko ron kina dara wi wal badak chawra ma jalat antama jena ramkel ka SPLM ayo ko gur SPLM ayo gur kan ngot re wocha ka South Sudan gwasme ajana jena ka SPLM ki pin self ke ma yadi ajana tala mi jiag mi butore wocha ka Greater Pibor Administrative Area ke GPAA ko gwe ka jeno mi jen ka SPLM dong te ga mi de tokre we de winmi man la Greater Pibor Administrative Area ajana tala mi butok ka Pibor batene ga jan taye dane te ga je ko te ka ngote cha ya pinyano ran te ga long ka kuje dane boten ka kuje mo cha SPLM ayo cha jamek aram kel mi wete pin Dr. Rema Chate Durgon ka kuy mal ka me cha tan ko ron kina dara wi wal badak janan ba ready ki charo real ka boka kuy kuy ngin mandana balat ka jaron kina dara wi jandang ro ngwana me kam balat bo ka jaron kina dara wi jandang ro wakil ka korun daro ready bo ki charo real ka gwasme ka ron kina dara wi de jandang ro diok shikir ma yadi che yaw David yaw cha jawo ka komedane teten kan je woju kam karware je woj ka party ke ka bon SPLM shu men lo kan bor men kwala chore parliament men te minister tin je wojtin changare de an lo kan bor andre wiki juba ala parliament chu point de and David yaw che jenen che ga woj an gwasmo ajene David yaw cha mo che go gur self ke ma yadi karaje dane chalat ka nyok ba chu SPLM ramkel ka GPA ki Greater Pibor Administrative Area enti yaw tin choje le no wojba ramchal ke wudu mo chale Betrus ushala ujulu ramkel ka nyak meteka mlate luagan bor ki re kuma ka ki parliament pin self ke ma yadit shwe wudu mo Bantrus ushala ujulu ka GPAA choje wojbo ana mo chalo yaw choje yar ajene ngumo wo self ke ne ka kaje neten kontin de Greater Pibor Administrative Area de kana ladeka ka kuje mo chan with the pin self ke ma yadi ko jen share woj ka chen ne ga ko ken chagale no na mo oran mi chalat en David yaw ka gwasa men tama en David yaw jene tama chalo de pat ko charam kel ka SPLM mayo ka kuje mo en mo balado ka kuya SPLM mayo bajalat ka chit kamala dana chata ni ka ko gwasa dan charo jam chaje ko ni no ajele dan de ko ni ga jar gwasa me jira mu jidit ngor kana sin ko ken gorben ojin bi subscribe kan online tv ka gorben ojin bi David yaw bu janga je no nga David yaw aram kel ka murleni mishiler longo gwa ber re kuma ka South Sudan ka do badanen kwer ka je ojen wa la kurla jamala ngoga ka gwasa mo chukan mal chutan ka ron kin daru wel ngwan ken self ke ma yadit alo der no der ka wian naka shu kan shu tani no an tame shi point yaw che jelad no chen belelete ka kume SPLM mente pin self ke ma yadit ram kel ka Dr. Rema Chate Durgon ka SPLM ayo ko ngot SPLM ayo ngodo guro ngotin ko ne de South Sudan de kan nongre malaka je ci rajo ma che jelad ne video yaw mi jira mi jidit ke den channel no me gorno jin bi den yak nas ko tin ko ken ko blaren ko no ban non ka kwitin lat ka rodien rewe ka South Sudan bi ka shwamala jigi ke bi ka shwamala lingi ka gwasu dana pay ga bereke je ajele dande ko linga jen gwasme gorjeno bi anyo kana ko ken bi atte kamal bye bye